Kulezi insuku ezilandelayo sizoba khipha abantu abalingana inani le-10,000 ukuthi bahambe bangene emphakathini bayohlola abantu bakithi. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi wonke umntu uzakuhlolelwa intsholongwane yeCorona kweli. Umkhukhu awunamawindo, umkhukhu awunafriji, awuna la ungagezela khona. Siyahlupheka mafanele upheka, fanele ucoshela abantwana phandle. Bakhala ngemo embi abahlala phantsi kwayo ematyotyombeni abantu baseDiepslooot kumantla aseRhawutini. Inkinga lele khona ukuthi le system lesisebenzisa ayikwati kubona ukuthi wena lolo applyako unebuvelo bubili. Ukanti kuthiwa batsiba umda bazokufumana imali yesibonelelo sabantu abadala kweli loMzantsi Afrika abantu baseSwatini.